E ku blaze ngi ye pi waro te ki prelok boy em na perdi yong i wakwa utip wa hado kat wan tengka yo ka Argentina ka waman kam ka champion ka wadara final ya ka Copa America arja arpawi ne hado kat wan tengka yo ka Italy ka waman kam ka champion ka wadara final ya ka Euro Cup arja arpaw we ki yi ki best player ki top scorer ki best goalkeeper te ki pralok ne kasngi kini to ki khubor ki wakwa o open snyao chapi te chwa wo sdang ichiki khubor snyao ba hamda mu ye subscribe your new channel we ngat how to bell we em heitu khnang wa yop ten cho cho phi yo iki khubor we le uman phi ki wanang kong u yo iki khubor manda uploadi hewan por te ton sdang ichiki khubor te nangkom nung chap usdang chwa I na ka Copa America arhaja arphawi ka Argentina dara ko ya ka nam kam ka champion ha ka Copa America arja arpawi wei ka ni to ka sin wanang kong ya ka ura ya ka nam ha ka international ye ile uong wa ka ni to ka sin wanang kong ya ka wo yo ya ka international cup net trophy hadin wa da job ko ya ka final ivi lanot nin kasngi percha ya ka Brazil da poi ka record wa job ko hado khat san sen ha ka tournament u dimeria da thap u ya ka wi don hi ka goal ha ka minute wa ar phau ar yong ka jingyale kani to ka sen waso wakande final u Messi ha ka Copa America wei ha kani ka Copa America arja ar phawi da thap u Messi hadu so goal neiliang yong u manager ka Argentina da khana o wa u Messi da kande o ya ka Copa America final arja arphawi hajrong ichitom namo injury da ong cho cho ule wa mye u job ya ka final lada player kam u Messi wa de le chitom hajrong wa injure u ha kani ka final wa ha ka semi final ka wa yale percha ki wa ka Colombia u Messi da kande u ha ka semi final hajrong wa mi snam ka kajat yong o ne hajrong wa to kha jor o kamte hajrong ikande chitom yong o da job ka Argentina ya ka Copa America hadin arpho prasnen te ka tu uyaklam wan I chapang ka poisa cash money wa hado kat wan tengka yo ki wa job ki wara final ha kani ka Copa America arhaja arphawi da yo ki $0.1 million kat wada ka pisa India wan ladapan kala ika DM ko so phau phra crore tam ki warem final one namo ki runners up da yo ki $0.1 million heiwa mandapan kala ika chaka pisa India DM ko kamwa ar pound ru crore tam ki wa job ya ka third place da yo ki $1 million heiwa mandapan kala ika chaka pisa India DM ko ar phau ar crore tam ki wa job wan ya ka fourth place da yo ki $0.1 million heiwa mandapan kala ika chaka pisa India DM ko khat phra crore tam kat wa ya ki warem quarter final one waro da yo ki $0.1 million heiwa mandapan kala ika cha ka pisa India DM ko hado khatwi crore tam tela da khainlang ika waro ka poisa wa eki da poi ko chaka khat khande $0.1 million heiwa mandapan kala ika chaka pisa India DM ko kamwa chispa so pausan crore tam te katu upoi chwakut yong ka Copa America arhaja arphawi ki pertut yong ki wara nam wa pher ha kani ka tournament te u best player ka Copa America arhaja arphawi to u Messi u captain ka Argentina ka wara ya ka final yong kani ka tournament u best goalkeeper u wa ongkile u goalkeeper ka Copa America to u Emiliano Martinez unong yang goal ka Argentina u player u wa jai namo u wale bha ha kani ka tournament ka wa ongki ka fair play award ha ka Copa America arhaja arphawi to u Thiago Silva u captain ka Brazil kat wa ki top scorer one DM ki angut te to u Messi na ka Argentina wa u Luis Diaz na ka Colombia ki wada thap so goal ha kani ka tournament te ka tu upoi cha ka Euro Cup arhaja arphau kam wada yo I wa job ka Italy ya ka England
le la ar de ya chut penalty ha ka euro arja ar phao final ka wayu suk upai waya khun ki hadu kate nei le chitom ka Italy da poi ko chakathong we da job ko ya ka euro cup hadin san phao les nem u Luke Shaw u player ka England da thap o ya ka goal wanang kong hei por was dangki dang ar minute don hi wei kani ka goal daman ko le ka goal was mat thap tam ha ka history yong ka euro final hadin neite da thap one u defender ka Italy u Leonardo Bonucci ha kan ruphau nyau minute heiwa da ya draw ki kamte kani ka jing yale da hap ki wo ya chut da ka penalty nei daw wa kini ki ar team mye ki u ya thap panjab ha ka extra time ka wa e ki khatsan minute chiliang ka Italy ka wadara final ya ka euro cup arhaja ar phau da yo ko le phau so million euros heiwa man da pan kala ika cha ka pisa India da em ko le spa crore tangka wakan thup le ya ka chi phau million euros na mo phra phau phra crore tangka wa e ki yaki nei da wa job ki ya ka final kat wa ka England won da yo ko waro le phau point ar phau san million euros heiwa man da pan kala ika cha ka pisa India da em ko kam wa ar spa nru phau nyau crore tangka ka wa kan thup le ya ka nyau million euros na mon ru phau wi crore tangka wa e ki ya ki warem ha ka final na mo ki runners up u player ka tournament to ugyan togi Donnarumma unong yang goal ka Italy u top scorer wanto u Cristiano Ronaldo u captain ka Portugal u wada yo u thap san goal ha kani ka tournament kamte da yo o ya ka golden boots u midfielder ka Spain wan u Pedri da yo nam u kam u player wakhian rata tam ha kani ka tournament kat wa u defender ka Italy wan u Leonardo Bonucci dara o ya ka nam kam u khlor yong ka final na mo star of the final te iwakhat do ladapan ya pher I yerukom yo ki na kini ki artali ki tournament iwa he ne iwa e bun to ka euro cup wa e hado lespa million ka wa he hado khan ru cha ya ka Copa America heiwa ki player waro mk ar phau songut te da yo ki khandi million chikli te mut iwa yo u player samen ha ka euro cup dang tam ko yewa yo ka team waro ka wi wa job ya ka Copa America te mut da bon bhaye phermo da bon wa yo na ka euro cup te yi ki khubo de poich wakut e khuble ye phi waro snya bha hamda mu ye subscribe yo ni channel khnang wa yo ten cho phi yo iki khubor khuble chi bon sngi wasuk wa comment ye phi waro